Ebi byagambwa Arthur Kazoora atwerire wasingira akaruhuko bwa memba wa Parliament wa Ruhinda South Mutoma District yabayegisire abakristaayo b'ekanisa ya Nyakahita Church of Uganda bari kujaguza ekiro kikuru ky'okufa n'okuzuuka kwa Mukama waitu Yesu Kristo bwanyuma y'okwitwa kandi akazooka. Hatariho ubwegese enseri tiroho erukuza hatariho ubwegese oburamu bwitu burahinduke kandi obwegese ntuza kubutandikira mwe bana b'abakiryaho abato nyenda kugira ngo hatakagira akubiha bihatiwe Nyakihita turashomereyo. Reverend Emmanuel Nsimarhanga Kasimbanzi wabayebembire ekicweka ky'okuramya yashaba abakristaayo okugumizamu nibakora eby'embabazi nk'oku babaire nibatwaza omu bwire bw'ekisiibo. Areba Mukama witu nayohibwa sitaani yarebamu ebintu byingi omu kisiibo ekyo hakaba harimu okusaasira, hakaba harimu okwetiisa, hakaba harimu n'okubagana. Mbwenu waaba otarakozire ebintu ebyo byona omu kisiibo ekitwamazirwe ebiro 40 noba wahindikiire busha. Reverend Emmanuel Nsimarhanga Kasimbazi yakomaho yagaruka yarangiza abakristaayo okwekwasa Ruhanga omu rugyendo rwabo rw'obukristaayo wabo okuba bigumire ni bingi kwonka kandi okubirugamu noyetaaga Ruhanga wenka. Ngu twena hamugira ntuza kuhika kwonka titwena ntuja kugira twija kugwambuka twena ntuza kuzaho twena nko turabe turi kwonka abahikirire bonka nabo bargira bata mbwenu nitwe bakiriho tweshengereze Mukama atushemeze tube nk'abo abazire bata abahikirire rero kituretere kwambuka tukazayo. Arthur Kazoora atwerire yaraganisa abakristaayo b'ekanisa ya Nyakahita kwara kuza kukora kyona ekirikubaasika okureeba ngu yabiiha omu ntaro z'amataka obwe arikubakorera ekyapa ky'itaka ry'ekanisa kandi yabaraganisa ko arikuza kugumizamu nahagira eby'obwegyese omu ishaza rye eri arikwebembera. Ninyenda tubanza ikintu cy'icyapa cy'ekanisa turikufuna ekyapa abasidi sikuru zishemereye kuba nizihebwa abo kuba gavumenti nejya mu burugombo nabagiye sidi sikuru tuza kupapira ekyapa tuza kumara emyaka tutakarese sidi sikuru yaje. Arthur Kazoora yahendera nashaba abanyamutoma okuruga omu ntaro z'ebyobutegyeki gukureka barwanira okureetaho enkurakurana omu kyanga kyabo. Urukumanya ngo akata kumpagira n'ukurugurenya ebyerukawa abo kubana bishop okakishoborera owanjye wijayo akusima yabuza iwo kubire na hagiro bwijwa kuzira mushango ki omuntu ayine right kuhagiro wakwenda mutagarika kusuma kibitangu obukumu tukabasinga y'ukasingo. Zobe ni rukuru aha buri mwikiriza weena ahabw'okuba nireetaho amasiko aha musisi weena ngu n'obwarufa aryazooka kandi atunge amagara gataruhwaho. Amakuru aga gashakwa Olivia Nasaasira ahabwa Tayari West omuri Mitooma.